Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kembali lagi bersama tayangan YouTube Al-Furqan Palembang. Nama Bunda yaitu Bunda Taslima. Bunda adalah pengajar di SDIT Al-Furqan, bagian guru tahfiz, dan Bunda bersama anak-anak kelas 2 Zaid. Perkenalkan nak, namanya dari sebelah Ikhwan. Perkenalkan, nama saya Al-Fadlilah Misyari Al-Hafasi. Selanjutnya Muhammad Abid Hamizan. Oke, yang kedua. Perkenalkan, nama saya Kaira Mikaila dari kelas 2 Zaid bin Sabit. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nabila Almira Kurniawan. Oke semua. Baiklah, untuk membuka pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anu bil khair. Oke. Hayya nahda bi qiraatit ta'awudz wal basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak Bunda. Baiklah, hari ini kita akan belajar surah Al-Fil. Pemirsa di rumah juga bisa buka Al-Qur'annya di surah Al-Fil. Anak Bunda yang ada di sini, Al-Fil, tahu arti surah Al-Fil? Gajah. Oke, artinya adalah gajah. Baiklah, Bunda akan menjelaskan sedikit dari maksud surah Al-Fil tersebut, yaitu para tentara gajah yang dikirim oleh pasukan Abraha ingin menyerang Ka'bah, tetapi Allah mengirimkan tentara burung yang membawa bola-bola api dari bola-bola api dari tanah liat dari tanah liat dan menghancurkan pasukan gajah tersebut. Dari situlah surah Al-Fil muncul. Baiklah, Bunda akan memulai mentalaki kalian dari ayat 1 sampai ayat 5. Dengarkan Bunda dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, perhatikan makharijul hurufnya, panjang dan pendeknya, serta di mana tempat dengung dan tidaknya. Lihat, perhatikan surah Al-Fil semuanya. Bunda akan baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di alam ta enggak ada dengung, berarti izhar, bacanya alam tara kaifa, bukan alam tetapi alam tara kaifa. Sesudah huruf mim itu harus langsung ke huruf ta, enggak ada lagi dengung karena hukumnya izhar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asha, di hanya yaitu 2 harkat karena ada alif kecil. Bil fil di akhir ayat, mad arid lis sukun, bacanya dipanjangkan. Bunda ulangi lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di huruf fa-nya harus jelas, bukan huruf P tetapi huruf F, karena di dalam Al-Qur'an tidak ada huruf P. Bunda ulangi lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Semuanya anak Bunda, wahid, isnin, salasa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke anak Bunda yang Ikhwan, mari baca ayat 1. Wahid, isnin, salasa. Alam tara kaifa fa'ala
rabbuka bi ashabil fil. Oke, tahu ya hanya 2 harakat di bil fil, panjang karena di akhir ayat mad arid lisukun. Anak bunda yang ahwat, wahid, isnin, salasa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bisa ayat 1? Bisa. Tutup matanya sebanyak 2 kali, wahid, isnin, salasa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke, bunda lanjut ayat kedua. Ayat pertama lihat di mana panjang pendeknya. Kalau masih belum bisa mengerti silakan nanti ditanyakan. Bunda akan mentalaki ayat kedua. Lihat, perhatikan Al-Qur'annya. Alam yaj'al kaidahum fi tawlil. Alam yaj'al kaidahum fi tawlil. Alam yaj'al kaidahum fi tawlil. Lihat di alam yaj'al tidak ada dengung seperti alam taro tadi, sama yaj'al ada qalqala, yaj'al kaidahum fi tawlil. Di fi-nya 2 harakat mat tabi'iyya. Taulil itu huruf doh tidak mengantul, bukan huruf dal. Jadi fi taulil ditahan ya, bukan fi tadlil tetapi fi taulil. Bunda akan mengulangi. Alam yaj'al kaidahum fi taulil. Alam yaj'al kaidahum fi taulil. Semuanya wahid, isnin, salasa. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Coba Ananda Abid, wahid, isnin, salasa. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, Ananda Khaira. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Ananda Alfad. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Ananda Nabila. Alam yaj'al Kaidahum fi tawlil. Oke, kita ulangi 2 kali lagi, wahid, isnin, salasa. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bisa ditutup matanya? Bisa. Ayat 2 ya. Wahid, isnin, salasa. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Diulang dari ayat 1, wahid, isnin, salasa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oke, Bunda akan lanjutkan ayat ketiga. Perhatikan Al-Qur'annya, dilihat di mana tempat panjang dan pendeknya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Di banyak 2 harakat, mata binya alif. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Semuanya wahid, isnin, salasa. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lagi. Wa arsala alaihim tayran
lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ananda, Alfat dan Abid, Wahid, Isnin, Salasa. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Sekali lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ananda, Nabila dan Khaira, Wahid, Isnin, Salasa. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Oke, dari ayat 1 semuanya bersuara. Wahid, Isnin, Salasa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Oke, selanjutnya Bunda akan mentalaki ayat 4. Lihat Al-Qur'annya di mana tempat panjang dan pendeknya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Di tarmihim, mim mati bertemu dengan ba itu dengung. Bihija, di janya 2 harkat. Rotim tanwin bertemu dengan mim juga dengung. Min sijil di ikhfa hakikikan karena nun mati bertemu dengan sa, jadi min sijil. Lihat Al-Qur'annya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Semuanya Wahid, Isnin, Salasa. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ananda, Alfat dan Abid, Wahid, Isnin, Salasa. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ananda, Nabila dan Khaira, Wahid, Isnin, Salasa. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Oke, kita lanjut ayat kelima. Perhatikan Al-Qur'annya. Bunda akan mentalaki. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Di tanwin bertemu dengan mim berarti didengungkan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Di mim juga ada tasdid seperti huruf W itu yang dinamakan tasdid, jadi didengungkan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Semuanya Wahid, Isnin, Salasa. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
Ditutup matanya ayat 5 wahid isnin salasa faja'alahum ka'asfim ma'kul faja'alahum ka'asfim ma'kul faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oke, semuanya dilihat Al-Qur'annya. Dilihat. Sudah hafal? Sudah. Oke, kita baca dari ta'awudz dan basmalah. Tutup matanya dari ayat 1 sampai 5. Wahid isnin salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oke, anak bunda, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga lebih dapat berkah. Marilah kita bersama-sama berdoa senandung Al-Quran. Wahid isnin salasa. Allahumma hamda bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana